Tabu koktoma channel logo 22 বছর উমরনি মণিপুরি বুড়ি খরকসা 47 বছর উমরনি সাউথ কোরিয়ান বয়ফ্রেন্ড no degar suri bothar ka hanai tabu koktoma kaisa news jeheno viral langai tongo tai angbo tui pheke nongni bagai o mangpli video ni screen no tai norobo nugima khana hanggakai tamni bagai o 22 বছর umorni মণিপুরি বুড়ি bini boyfriend no degar suri bothaka hadike salanya moniti kisa kok nornai tongdi ani channel no payaksa Pula wono sanai je 22 বছর মণিপুরি বুড়িনি মুং ওংখা লুনজিনা পেমাই হিनै saimangka tai je bini boyfriend je borono bodegar suri botharo amo hongkai 47 বছর umorni dak hi yu hinai saimangka a patimung patimani o mas ni 3 January ni hinai tai boro khorongni bisingo walalai mani kokbang mani pore hangkai o 22 বছর umorni lunjina pemai bini boyfriend dakhiyu ni khakalabo degar surma bai o bini boyfriend ni langma choka hane koktomarogo tabu kasai phayu saimangka je thune dakhiyu South Korean ni bo kaisa private company ni branch manager job khai tongo tai bro greater noite ni kaisa flat tongo hune koktomarogo kasai phekya norok nugui makhana o mangpliwo je o flat ni bisingni mangplirok a 3 tarik ni patimungni mangplirok nugui makhana norok o mangpliwo borongni tongmani room bisingni mangplirok te aro kalajak bunu khana norok thirok saimaka 3 January ni dino o Manipuri girlfriend by South Korean boyfriend borok kaisa party ba kaisa phataro thangai chuak nungai party kai phaimani ulo borok pokni flat o phaiba chuak nunglai borok khorongni bisingo kok bangmani pore hingkai o Manipuri buri bini boyfriend ni khakalabo degar surka hane koktomargo kasai phekya saimangka borok khorongni ni bisingo 2 বছর tui borok living partner tongmani ulo burui degar surma bai o bini boyfriend no hospital o tlangkhakai aro bono doctor ok thike hane janogi rekha ulo police buri ni romani pore hingke buri sai khna rekha je bo bini boyfriend no ichha khaiye buthana hane butharmaya borok khorongni ni bisingo chuak nunglai kok bhangai walai mani pore hingke bo joliwoi degar surka hane bo saka tai saka je buri police rongno je bo bini ochilano waisano degar suru kintu bo asa khaime je amsakai bini bukhawa thangai nangai bo langmo chowono hwnoi buri police rongni thani sawi khna rekha hingkai norong nuguma khana o mangpli video ni screen no je tabuk 22 বছর umoni Manipuri buri South Korea ni boyfriend no butharka hwnoi 2 বছর लिविंग पार्टनर तंगमानी परे हने ताबो कोक्तमारोगो वायरल जा व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है जो साउथ कोरिया का रहने वाला है उसकी डेड बॉडी मतलब ब्रॉड डेड ले आया गया है इस सूचना पर तत्काल थाना नालाज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और जो जानकारी की गई है उसमें ये पता चला कि यह व्यक्ति एक महिला जो मणिपुर की रहने वाली है उनके साथ लगभग 2 वर्षों से लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे ये भी जानकारी है कि यह व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का काम करता था तथा शराब पीने का आदी था जिसको लेकर इस महिला से अक्सर झगड़ा हुआ करता था कल भी ये लोग बाहर गए थे डिनर पे और फिर शराब लड़के ने पी थी और फिर घर में भी शराब पी थी और किसी और बात को भी लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ मारपीट की नौबत आई महिला के हाथ में चाकू आया और उसने जो उससे वार कर दिया जिससे उसकी डेथ हो गई है